u današnje vreme kao da osnovni postulati demokratije ne daju odgovore čoveku i stalno se kaže da je to upravo, da se ona našla u procepu između ovakve vrste kapitalizma, neoliberalizma i moći tehnologije koja je prisutna u ovom stoleću. Pa, demokratija je najbolje što je čovjek izmislio. Ona nije savršena, ali ne postoji, nažalost, ništa bolje. Jer u demokratiji i pametni i glupani imaju po jedan glas, i pokvareni i pošteni imaju po jedan glas, i kriminalac i građani koji poštuje zakon imaju po jedan glas i tako dalje. To je nesavršenost demokratije. Drugo, način na koji se demokratija danas provodi uglavnom znači da se ljudi, građani uključuju jednom u nekom periodu od 2 do 4 godine, izađu na biralište, pa posle toga se uglavnom ništa ne događa između njih i političke elite. Elita vodi svoje političke interese i vodi zemlju, loše ili dobro, zavisi od političke elite. To su nedostaci demokratije. Međutim, pokazalo se da je demokratija još uvijek najbolji sistem i na sreću ili na žalost, kako god se uzme, mi moramo da je pomažemo, moramo da je štitimo i moramo da razmišljamo kako da je dalje razvijamo. Savremene tehnologije, recimo, sad nude mogućnosti sa svim tim stvarima koje mi imamo kod sebe, recimo svi ove telefone mobilne, svi smo na internetu, da ta demokratija bude mnogo više participativna sa stanovišta građana i da bude mnogo brža, reaktivnija u odnosu na događaje, probleme i tako dalje. Recimo, vi možete dobiti u jednom danu i 10 nekih referenduma, nekih 10 značajnih političkih pitanja, ako to političku elitu zaista interesuje. Ali kao da mogućnosti tehnologije u ovom stoleću, pre svega govorimo o veštačkoj inteligenciji, nadmašuju u stvari ulogu čoveka. Nažalost, to je jedno drugo pitanje, veoma teško pitanje, veoma problematično iz niza razloga. Veštačka inteligencija je takav jedan fenomen da već imate veoma ozbiljne naučnike, ljude vodeće u svojim domenima, koji kažu da je veštačka inteligencija vjerovatno posljednji izum čoveka, da posle toga će čovjek uglavnom prepustiti intelektualne, inovativne kapacitete veštačkoj inteligenciji i da će ona najvjerojatnije biti o tome uspešnija. Sad je, recimo, veštačka inteligencija negdje na nivou primata, bit će za možda 10 godina negdje na nivou najpametnijih ljudi. Posle toga vrlo brzo bit će na nivou inteligencije svih ljudi na planeti. To znači negdje do polovine ovog veka mi ćemo imati takvu veštačku inteligenciju. To su otprilike predviđenja svih naučnika. Neki to bliže, neki to dalje određuju, ali bit stvari je tu negdje. Sad, posle toga imate neke takve krive rasta, što bi se rekao kad se prikazuje, raste koji idu pravo u nebo. Znači, posle toga mi ne znamo šta će biti granice veštačke inteligencije, jer će ona iz generacije u generaciju da proizvodi novu veštačku inteligenciju i tu čovjek više neće imati mesta, niti će možda razumeti šta se događa. Na kraju krajeva neće moći ni da spreči da ta veštačka inteligencija i njega, čoveka, čovečanstvo, možda ne vidi samo kao neki element kao što je kamen, trava, životinje, biljke i tako dalje. Znači, da ga više ne drži na pijedestalu najsavršenijeg bića, jer on to više neće biti, bar na intelektualni način. I vi, pišući tekstove za Novi magazin, a nedavno jedan od najbogatijih ljudi na planeti, vlasnik Alibabe, rekao je da 21. vek mora biti vek podhitno drugačijeg obrazovanja, da deca koja se rode već sa godinu dana, moraju da uče neka nove inovacije, kreativnost, pošto neće postojati mogućnost da ikada budu pametniji od računara u bilo kom matematičkom, na primjer, problemu. Šta je to u tom obrazovanju što moramo da menjamo? Mi, ja bih sad rekao posebno ovdje u Srbiji,
Mi smo Srbi narod koji je okrenut ka prošlosti, to je zbog toga što smo imali jako mnogo prošlih trauma. Prošlost je za nas bila traumatična i kao individue koji se stalno osvrću na svoje traume, tako i mi kao narod uglavnom gledamo u prošlost, a idemo leđima u budućnost. Pre svega moramo da obrnemo taj stav. Kako će do toga doći, ja zaista ne znam. To je po sebi jedan takav kopernikanski obrat da je izuzetan težak i malte nemoguće. Biti potrebno nam je obrazovanje za budućnost, potrebno je otvaranje ka budućnosti. Jer sve što se desilo u istoriji, dobro i loše, desilo se, gotovo je. Ima svoje posljedice i dobro i loše, ali gotovo je. Ono što će dolazi iz budućnosti, ono što se iza brda valja, je za nas mnogo, mnogo značajnije. 1000 puta značajnije, jer to nosi svoje opasnosti, to nosi svoje možda i dobre stvari, ali nosi i opasnosti i mi moramo biti svesni toga, bar onoliko koliko se može prozreti budućnost, a veoma je teško gledati u budućnost, naročito na duže staze. Metod koji recimo ja koristim, većina ozbiljnih futurologa, jeste da se gleda šta se to kuva u naučnim laboratorijama, u istraživačkim centrima, u tehnološkim razvojnim centrima i tako dalje, i onda iz toga čitamo društvene i ekonomske posljedice. To je za sad dobar metod i on pokazuje negde da se budućnost može videti negde do 10-15 godina, otprilike do pola ovog veka. Mi manje i više možemo relativno jasno vidjeti neke glavne megatrendove, da tako kažem, u razvoju. Zašto se u Srbiji o tome uopšte ne govori? Kao da ne postoji ovi problemi o kojima mi sad kažemo, veštačka inteligencija, klimatske promene, zaglavnost demokratije s obzirom na drugačiji način proizvodnje rada, nije to više klasično. Zašto mi nemamo rasprave o tome? Pa evo to, ja sam na neki način već odgovorio. Mi smo traumatizirano društvo, traumatizirani narod, usmereni ka prošlosti. Mi imamo, ja mislim negde, ja sam negde računao oko 5000 što profesionalnih, što amaterskih istoričara. Ja ne znam više od 3 futurologa, uključujući tu i mene, jednu moju dobru prijateljicu i jednu mladu ženu koja tek počinje time da se bavi. Volio bih da ih ima više i nadam se da sam nekog i prenebregnuo, što bi se reklo, ali da postoji. Eto, to je jedan od tih odgovora. Mi se bavimo problemima koji su ili razrešeni na neki način, negativno za nas ili pozitivno, uzmite Kosovo, a ne bavimo se problemima koji će jako brzo da nas na ozbiljan, direktan način ugroze, recimo klimatske promene. Upravo sam to htjela vas pitam. Klimatske promene su također stoje kao veliki znak opasnosti na celom planetom. Naše nekadašnje zemlje u okruženju koje su pripadali Jugoslaviji imaju u stvari prognoze šta će se, na primjer, Hrvatska dešavati za 30 ili 50 godina. Pre svega za 10 i 15 godina u klimatskim promenama, u poljoprivredi. Srbija to nema. Recite mi, a kako, zašto nemamo, ako i Grci imaju i ako znaju da će doći, zašto mi stalno gledamo u pupak, sopstveni? To je teško reći. Evo, ja sam pokušao da nešto radim na tome. Bio sam deo jedne, ne znam ni sam kako da nazvam, državne komisije koje treba da odlučimo o energetici, ekologiji i tako dalje. Samo sam jednom tamo otišao i kad sam rekao da recimo naš ugalj koji je pun sumpora, najbolje bi bilo sa društvenog interesa zemlje da ostane u zemlji, onda su me vrlo brzo izbacili, to nisu me više pozvali. Pošto je naš lobby, ugalj lobby je vrlo jak i tako dalje, to je jedini energent koji mi imamo nešto malo veće količine, iako je vrlo slabog kvaliteta. To je jedan odgovor. Drugi odgovor je, recimo, pokušao sam da oko ekologije da državi predložim 4 samo mere, vrlo jednostavne i lako shvatljive. Čak i da ja grešim, da svi mi grešimo, naučnici koji se bave ekološkim klimatskim promjenama, ove 4 mere daće dobre rezultate i treba ih preduzeti. Jedno je pošumljavanje, drugo je navodnjavanje iz reka koji su uglavnom kod nas prolaznog toka, 80% naših voda su prolazne,
a mi samo 2% u poljoprivredi zemljišta navodnjavamo, a svaka biljna proizvodnja se duplira sa navodnjavanjem. Znači, enormna produktivnost bi se postigla, mi bi mogli da izvozimo, da budemo jedna od bogatijih zemalja Evrope na poljoprivrednoj proizvodnji. To se ne radi. Treća je bila mera pošumljavanje, znači da idemo da 40% našeg planinskog brdskog zemljišta je pod erozijom, to treba pošumljavati da bi se sačuvalo to zemljište. Drugo, šume spuštaju temperature, šume daju kiseonik, apsorbuju CO2 i tako dalje, sve su to elementi. Četvrti element je bio alternativne energije. Znači, u to vreme, recimo, kad sam ja na toj pomenutoj komisiji učestvovao, oni su rekli samo ugalj dolazi u obzir, jer kažu, ruža vetrova kod nas ne funkcioniše. Ja sam, međutim, ih odveo na obalu Dunava i pokazao im vetrenjače na rumunskoj strani. Rekao sam, jer ruža vetrova poznaje granice. Znači, ona dođe do sredine Dunava pa ne ide ovam. Oni su samo okrenuli i nikad me više nisu pozvali. To je to, mi jednostavno mislimo kao da su klimatske promjene nešto što se dešava negdje u svetu. A svake godine patimo od strašnih vrućina. Kad se je bio klinac 30 stepeni je bila strašna temperatura, strašna. Sad ide do 40 ko čale, ići i više od toga. Znači, to su klimatske promjene. Dolaze nam insekti koji nikad nisu ovdje živjeli i sa juga. Dolaze nam razne bolesti koje nisu bile ovdje prisutne. Dolaze nam subtropske i tropske bolesti. A mi nemamo, recimo, razvijenu medicinu da se uopšte nosi s tim. Sve to zato što ne gledamo u budućnost i ne pripremamo se za ono što dolazi. U svemu ovome, naravno, uloga medija je jako važna. Citirali ste Karla Popara pred njegov kraj životni, da je sam sebi stavio kritiku, da je zapravo podcenio ulogu medija. Jeste, u demokratiji. Pa, mediji su po sebi jedan problem. Karl Popper je rekao da on podcenio pre svega zato što privatno posljednjanje medija, on je naveo onu čuvenu rečenicu, to je nije njegov, ali je Americi često izgovarana da se freedom of press enjoy those who own the presses. Znači, slobodu štampe uživaju oni koji posjeduju štampu, bukvalno. Presi su u Americi štamparske mašine, ali dobro, ovo je prenosno i stvar je u tome da, nažalost, čak i kad imate javne ustanove, recimo RTS, evo, ja nisam nikad uspeo, bio sam njihov upravni odbor, nisam uspeo da ih nagori da napravimo ozbiljnu seriju emisija o klimatskim promjenama. Tamo mi ljudi nisu verovali. Neki ljudi, ja sad neću da pominjem imena, nisu mi verovali, neki su i pokojni, da uopšte postoje klimatske promjene. Doveli su dvojicu naših klimatologa, od kojih jedan rekao da nema klimatskih promjena uopšte, da je to Milankovićeva samo promjena ose planete, drugi je rekao da ima, ali nisu ljudi proizveli to i to je završeno. A ja nisam klimatolog, ja sam sociolog, futurolog, znači manje se razumem navodno u sve te stvari. I ništa, znači, ali uvijek možete dobijete ljude koji će pričati o nekoj prošlosti, uvijek možete dobijete ljude koji će pričati o ne znam čemu, jeli Kosovu ili pak NATO-u ili pak Rusiji, odnosu sa Rusijom i tako dalje. To su neke naše teme koje za stručnjake su već, što bi se reklo, odrađene, ajde kažemo, zaključci doneti. Ali dobro, problem je sa obrazovanjem našeg naroda, problem je sa ulogom medija koje više je sve manje u stvari obrazovno, a sve više zabavno i od tuda imate sve te žutu štampu, imate te strašne stvari na televiziji, reality show i tako dalje. Niko više ne brine o tome kako će narod da prvo objektivno informiše, jer to je uslov za demokratiju, da građanin dobro informisan. Da on zna kad bira nekoga, da bira pravu osobu. On mora da bude dobro informisan. Ili da gleda gde će da školuje i kako će školuje svoju decu i kako će se spremiti za ono što dolazi iz budućnosti i tako dalje. Evo, da ne bude samo problematično i upozoravajuće, ali kao da čovečanstvo
stoji na nestabilnim polugama, ne govorim samo o Srbiji, od klimatskih promjena do veštačke inteligencije, nismo govorili o genetici i mogućnosti promjene genetskog koda i svega ostalog, a ipak je u centru sve bio čovek. Čovek je to sve izmislio. Može li čovek sada pronaći puteve kako to da kontroliše, da to ne ode po zlu? Još uvijek može. Još uvijek može. Ovaj vek, 21. vek je jedinstven u istoriji. Mislim da naučnici misle da imamo negde 13.000 godina stara naša vrsta. Taj vek je izuzetan. Jer u ovom veku po prvi put možemo da uništimo sve što je bilo, a isto tako da uništimo ono što je sve ispred nas, celu našu budućnost. Ima više načina. Jedan su atomski ratovi, evo vidimo šta se događa između Rusije i Amerike, uklanjaju se neki dogovori, ostavljamo u neizvesnosti neke stvari. Druga stvar je nauka i tehnologija, veštačka inteligencija, robotika i tako dalje. Treća stvar su klimatske promjene i tako dalje. I naravno četvrta stvar, neki meteorit koji može da nas vekne od nekuda u svakom času, mi to ne znamo. Ali sve zajedno mi možemo kažemo, možemo da utičemo na ono što smo mi napravili i gde mi možemo da imamo neki uticaj i da nešto uradimo. Mi nažalost to ne radimo. Sjedinjene Američke Države su izašle iz Pariskog dogovora. Zašto? Zato što predsjednik Trump ne veruje u klimatske promjene. Pazite, 99% klimatskih naučnika u Americi veruje. Dođe jedan predsjednik koji nema ni obrazovanje za to i tako dalje, on to ne veruje. I on onda odlučuje po svom nahođenju. Ili imate neke druge primjere zašto će upotreba robota i veštačke inteligencije u vojne svrhe. Da bi se dobio neki mali, beznačajni lokalni rat, započet će se u stvari rat između mašina i ljudi koji će se, nažalost, po svojoj prilici završiti mnogo lošije nego kada je Schwarzenegger tamo ratovao po ljude. Ali da ipak kažemo da će biti dovoljno pameti, već znanje postoji, da čovek sačuva svoju budućnost. Pa evo, ja jedino što mogu da apelujem jeste na mlade, učite stvari koje su vezane za budućnost, okrenite se u budućnosti, učite istoriju, nije to problem, ali nemojte da joj dajete toliko značaja, to što je bilo, završeno je, gledajte ono što dolazi, spremajte se za ono što dolazi. Jedina je nada u vama da ćete biti pametniji od naše generacije.